ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ገባን ባካችሁ? ድጋሚ እነዚህ ተንኮለኞች ወጥመድ ውስጥ ገባን። በይሁዳ ድንበር ጠባቂዎች ስም አሁኑኑ ጋሪውን እንድታቆም አዛለሁ። እስቲ አንቺ ደግሞ ቆም በይ። ምንድነው ስታውቅቶ መጥም የነበርከው አንተ? ኧረ ምንም አላልኩም ጌታዬ። የሞተውን የወንድሜ ልጅ መምሰሉ ትንሽ ቢያስገርመኝ ነው ጌታዬ። ሁሉንም ፈትሿቸው፣ ከጋሪያቸው ይውረዱ። ታዛዥ ነኝ። አንተኛው ውረድ። ያጠፋነው ጥፋት የለም፣ ከበረዶ እየነጻንን። ዝም በል ብያለሁ። ንግግር አያስፈልግም። መልካም። ከየት ነው የመጣኸው? ከሱር ከተማ ነው ጌታዬ። የሱር ከተማ ሰው አትመስልም። እስክንድሪያ ላይ መርከብ ተሳፍሬ ከዚያም ሱር ከተማ ላይ ወርጄ ነው። ግብጽ ያለው እስክንድሪያ? ምንድነው ደግሞ ያዝከው? የፍልስፍና ጽሑፍ ነው። ግራ የምትገባ ሰው ነህ። ኢየሩሳሌም ምን ልታደርግ ነው የመጣኸው? ለንግድ ነው ጌታዬ። ለንግድ? ኢየሩሳሌም ውስጥ? እዚህ የሚገዛውና የሚሸጠው ዝባዝንኬ እምነትና ጨዋታ ብቻ መሆኑን አታውቅም ወይ? ጀማሪ ነጋዴ። ግድ የለም፣ አሁን መሄድ ትችላለህ። በል ወደ ጋሪው ተመለስ። ሁለተኛውን ደግሞ ላከው። ተራው ያንተ ነው። ውረድ። አንተስ ከየት ነህ? ከጠርሴስ። አማኝ ነህ ልበል? ካህን ነህ? ከካህን ይልቅ ሽፍታ ነው የምትመስለው። ካህን በመምሰል ለሚያየህ ሰው በካህንነት ልታመልጥ አስበሃል? ወይም የሱለይማን ቤተ መቅደስ ካህን ለመምሰል ነው? እውነቱን ንገረኝ። ምንድን ነው በልብህ እያሰብክ ያለኸው? ኧረ ምንም እያሰብኩ አይደለም። ፈሪሳውያን ቀሳውስት ልታታልሉን አትችሉ። በልብስህ የምንታለል አይምሰልህ። ሽፍታ መሆንህ ነው ግልጽ ብሎ የሚታየን። ከየት ነው የመጣ? ከጠርሴስ። ከጠርሴስ? በእንዳንተ ያለው ወራዳ የሚታለል ድንበር ጠባቂ በእርግጥም ካለ ፊቱን በአቧራ ሊለውስ ይገባዋል። ወደ ቦታህ ተመለስ። ቀጣዩን ላክልኝ። አንተኛው ውረድ፣ ቶሎ በል እንጂ። ምንድን ነው ያዝከው? በእጅ ያዝከው ምንድን ነው? ምንም አይደለም። ስጠኝ ብያለሁ። አምጣው። ጌታዬ፣ ይህ ጎታታ ጩቤ በእጁ ይዟል። ይኸውልዎት ጌታዬ። ጩቤ ይዘሃላ? ስራህ ምንድን ነው? አዳኝ ነኝ። እሱማ ግልጽ ነው። ግን ምንድን ነው የምታድነው? አውሬዎችን ወይስ የሮማ ወታደሮችን? ሁለቱም ለኔ ለውጥ የላቸውም። አንተ ወራዳ! ድጋሚ ንክች ብታደርግ ችግር ይፈጠራል። ና እስቲ ጠጋ በል። ተወው ብያለሁ። ምን አልክ አንተ? አንዴ ሰምተኸኛል። ተወው ነው ያልኩህ። ካህን ተብዬው ድጋሚ እጄ ሊገባ ፈለገ መሰል አይደል? ያማ በካህን ተብዬው ማንነት ላይ ይወሰናል። ከደካማዎቹ የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አንዱ ወይስ ከግዛቱ ጠባቂ? መቀበጣጠርህን አቁም። ወራዳ ፈሪሳዊ ከመሆኑ ውጭ እንዳይደለህ ብትረዳ ይበጅሃል። አንተም ራስህ በአንጾኪያ ገዢ ልጅ ላይ ልታሾፍና ልታላግጥ ያሰብክ ትመስላለህ። የጀመርከውን ትርኢት ብታቆመው ነው የሚሻልህ። ይህ እኮ አንጾኪያ አይደለም፣ ኢየሩሳሌም ነው። ግን እኮ የተከበሩት አለቃ ጴንጤናዊው ጲላጦስ
ሊያድሩለት የሚገባው ሕግ ነው ይላሉ። የመላው ግዛት አመራር በደማስቆ አለ። ይህንን መቼም አንተም ሳታውቅ አትቀርም። እኔ ለጨዋታ ብዬ ያደረኩት አይደለም። ችግር የለም። አንተም ይዘው ልትሄድ ትችላለህ። ሂድ አንተ። ለነዚያ አዳኝ ጓደኞችህ ደግሞ ንገራቸው። ኢየሩሳሌም የራሷ ሕግ አላት። ሰማኸኝ አንተ ወጣት? ለማንኛውም ጉዳይ ቢሆን ይሁዳ ምድር ላይ ጩቤ ይዞ መዞር አይቻልም። ጩቤ ተሸክሞ የሚዞር ዕብራዊ ከአማጽያን ውጭ ሊሆን አይችልም። እርግጥ አማጽያኑን የሚመስል አንዳች ነገር አላየሁብህም። ረጅሙ ምላስህ ግን ከነሱ ጋር አመሳስሏል። ይህ ሰው ዋስትና ስለሰጠ እድለኛ መሆንህን ወቅ። ያ ባይሆን አንቶኒዮ ምሽግ ወስጄ እጠፍርህ ነበር። አንቺ ሴት እያናገርኩሽ ነው። አይነ ርግብሽን ወዲያ በይ። አንቺን እኮ ነው። ወዴት እየሄድሽ ነው? ወደ መጅደል። ወደ መጅደል? ይህ መንገድ እኮ የሚወስደው ወደ ኢየሩሳሌም ነው። እውነቱን ተናገሪ። ወዴት ነው መሄድ የፈለግሽ? እንደማየው ከሆነ አብሮሽ ያሉትን ሰዎች አልሰጋሻቸውም። ባልሽ የት አለ? አልሰማሽኝም? ባልሽ የት ነው ብዬ ነው የጠየቁት። ባል የለኝም። በአንቺ ደረጃ ያለች ሴት ባል የለኝም ስትል አታፍርም? የኔ ምክር አብሮሽ ያሉትን ሰዎች ብትጠነቀቂ ይሻላል የሚል ነው። ይልቁንስ አንተው እንዳይበስብህ ድንበርህን ብትጠብቅ ይሻላል። አንተም ደግሞ ትዳፈረኝ ጀመር። ኮርኔሊዮስ የሚባል የወታደሮችን አዛዥ አታውቅም? የፖሊስ አዛዥ ሰራዊቱን ነው። ይህችን ሴት በጣም ይወዳታል። አንዳች የተተናኮላት ሰው መኖሩን ካወቀ እስከ መግደል የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድ አትርሳ። መቼም ዛሬ የደስታ ቀን አልመሰለኝም። እውነቱን ነው እኮ ጌታዬ፣ ቢተዋቸው ይሻላል። ኧረ ይቅርቦት ጌታዬ። እስቲ የሴትየዋን አይን ይመልከቱ። እያታለለች አይመስለኝም። ከሌሎቹ ጋር አትመሳሰልም። ከተከበሩ ቤተሰቦች የተገኘ ሳትሆን አትቀርም። እንደተባለው ኮርኔሊዮስ የወዳት እንደሆነ አደጋ ነው። የጋሪ ነጂው ንግግር እውነት ከሆነ አዛዥ ኮርኔሊዮስ የበቀላ ክንዳቸውን ያሳርፉብናል። የታላቁ ኮርኔሊዮስ የአዛዡ? እውነትህን ነው ወዳጄ። ልቀቋቸው፣ ይሄዱ። የአዛዡ ነገር መሃል ባይገባብን ኖሮ በአማልክቱ ይሆንብኝ። እንዲህ በቀላሉ ከመዳፊ እንዲወጡ ባልፈቀድኩላቸው ነው። አውቃለሁ ጌታዬ። መሄድ ትችላላችሁ። በሉ ሂዱ። ተንቀሳቀሽ አንቺ። ምን ሆነሃል አንተ አመፀኛ? እየገላመጥከኝ ነው። እሳ እኔ እንጃ። ከድንበር ጠባቂውና የግዛቱ ጠባቂ ነኝ ከሚለው ተራ ሰው ማን ትዕቢተኛ እንደሆነ አላውቅም። የፈለግከውን ብትል አንዳች የሚገደኝ እንዳይመስል። ምን ነካው? የጲላጦስ ምሽግ እስር ቤት ውስጥ መወርወርን የመረጥክ ትመስላለህ። ከኢየሩሳሌም አማጽያን ጋር አላበርክም አይደል? ልክ አይደለሁ? በጭራሽ አላበርኩም። ዓላማችሁ በጭራሽ አልገባኝም። ልትገሏቸው ለምን ፈለጋችሁ? ለምን አንገላቸው? ሀገራችንን በግድ ቀሙ። የተቀደሰችው የሱሌማንና የዳውድ ሀገር። እንዳንተ ላለው ነጋዴ የነቢያቱ ስም ብዙም ትርጉም ላይሰጠው ይችል ይሆን። ልናሸንፋቸው አንችልም። እጅግ የተደራጀና ጠንካራ ሰራዊት ባለቤቶች ናቸው። እነሱም ሰራዊታቸውን ቢፈልጉ ገደል ይሉ። አሸንፍናቸው አላሸንፍናቸው ምንም አይደል። በሞታችንም ቢሆን እነሱን ወደ ገሃነም እንነዳቸዋል። ራስን ማጥፋት በወሬ ሲሆን ቀላል ነው፣ ግን ለምን? ለመጨረሻው የእስራኤል አዳኝ
የጥርጊያ መንገዱን ለማመቻቸት ነው። የእስራኤላውያን አዳኝ አንተ ከፈሪሳውያን አንዱ ነህ። እየተፈጸሙ ያሉ ተአምራትን አላስተዋልክ? እሱ እንኳን የሚወሰነው ተአምሩን የሰራው ማን ነው በሚለው ላይ ነው። ነብይ ነው እኮ የእስራኤል ልጆች ነብይ። ሮማውያንን ከዚህ ማባረር የሚችለው እሱ ብቻ ነው። ጁልየስ ቄሳር ይቺን ምድር በሮማ ግዛት ስር ካንበረከከ እኮ ድፍን 70 ዓመታት አልፈዋል። በዚህ ሁሉ ወቅት ግን ከዚህች ምድር ነብይ ነኝ እያለ የሚያታልል ሐሰተኛ ቅዱስና ለራሱ የሚያደርግና ራሱን አግልሎ ሰዎችን በጥሪው የሮማ ሰራዊት ላይ የሚያነሳሳ ቀጣፊ በብዙ ተነስቷል። ሁሉም ቢሆን ሰዎችን ሲያታልሉ ነበር። ከአምላክ ዘንድ የተላክነን የተተነበየልን አዳኞች ነን ሲሉ ቆይተዋል። እኒህን ሁሉ ሐሳዊ ነቢያት እንዴት እንደምጠላቸው ባወቅ። አንተ ከሃዲ ሰው። ከሃዲ? በፍጹም። በምንድን ነው ስክድ ያየኸኝ? በሐሰተኛ ነቢያቱ? የእነሱ እኮ ፍላጎት ቁድስን በረብሻ እያመሱ የራሳቸውን ንግስና ማመቻቸት ነው። አዎና፣ በእነዚህ አታላዮች አሁንም እክዳለሁ፣ በደንብ እክዳለሁ። ቆይ ግን በአንተ ሐሳብ የአዳኙ ዓላማ ምንድን ነው? ሀገራችንን ከሮማ ማስለቀቅ። ሮማን መግዛት ነው እንጂ ሮማን ገዙ ማለት ደግሞ ዓለምን ለመግዛት ያመቻቻል። ባህሩ ዛሬ ጨክኖ ነገር አትደጋግ። ገና ደጋግሜ እናገረዋለሁ። በባዶ ለፋን እኮ። ታዲያ ምን ይደረግ? ገና ደጋግመዋለሁ። መረቡን ወርውረው። ምን ዋጋ አለው ብለህ ነው? እሱን ለዘብዴዎስ ትነግረዋለህ። ይምጡ። ምን ይሻላል ባካችሁ? ምን እዚህ ያስቀምጣል? በፍጥነት ይዘው ሂድ። ወደ ባህሩ ተመለስ። አባቱ ሰው ሁሉ ላይ ጦርነት አውጇል። ምን እንደሚሻለን ግራ ግብት ብሎኛል። መፍትሄውንማ እዛው አባትህን ጠይቀው። ለእኛ ንግግር የሚሆን ጆሮ የለው። ዘብዴዎስን ሂድና ጠይቀው። የአሁን ወር ገቤ ደግሞ እንኳን ለሮማውያን ቀረጥ ይቅርና ለሰራተኞችም ክፍያ የሚሆነኝ አልመሰለኝም። አያቴ ዛሬ ለምንድን ነው ትንሽ አሳ ብቻ ያስጠመድከው? ባህሩ አባትሽን ሊያሳብድ ቆርጦ ተነስቷል እኮ እናዬ፣ አልገባሽም? አብሬ ወደ ባህር ገብቼ ላስታርቃችሁ ይሁን እንዴ አያቴ? ከባህሩ ጋር የሚያስታርቅ መልአክ መጣላ አያቴ። የኒህን አሳ አጥማጆች ተረት ተረት አትስሚ ብዬ ስንት ጊዜ ነው የነገርኩሽ? ከባህር የወጣ መልአክ ያለሽ
ሰዎች ነቢያትንም ክደዋል። አንቺ ደግሞ ስለ መልአክ ታወሪያለሽ። ድጋሚ ባዷችንን መጣ። ቀኑን ሙሉ አሳ ማጥመድ አልቻልንም። ባህሩ የፈጣሪ እርግማን ወርዶበታል ልበል። እስቲ ጸልይ። ጸልይ? የምን ጸሎት? ቀኑን ሙሉ እኮ አላጠምድንም። ጸልይ ያልኩህ እኮ። ምን ነካ ጴጥሮስ? ዘብዴዎስ እኮ ያዘዘን አሳ እንድናመጣለት ነው። አሳ ይዘን ካልመጣን እንደማይከፍለን ረሳህ? የሮማ ወታደሮች መረባችንንና ጀልባዎቻችንን ይወርሱብናል። ረሳኸው እንዴ? ተመልከት፣ አሳ አጥማጅ ስጠብቀው የነበረው ነገር ተከሰተ። ታውቀዋለህ? ዒሳ የመርየም ልጅ ማለት እሱ ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ አይቼው ነበር። እሱ ነው። አይኖቹ ያበራሉ። የቀድሞ መምህር የየህያ የአክስት ልጅ እሱ ነው። ገሊላው ነብይ ላይ ሰላም ወደ ስራችሁ ተመለሱ። በድጋሚ ባህር ገብታችሁ ባዶ እጃችሁን ተመለሳችሁ። የምትፈልጉት አሳ ከሆነ ያለኝ ይሄ ብቻ ነው። ነው ወይስ በጠማማ እድላችን ልትዝናኑን የመጣችሁ? ሁኔታችንን እያያችሁት ነው። እሱ እኮ ኢሳ ነው፣ የመርየም ልጅ ኢሳ። መካከላችን ፈውስ የሚፈልግ በሽተኛ የለም። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ክቡር መምህር፣ አሳ ፈልገህ ከሆነ ራስህ ማጥመድ ትችላለህ። ይኸው ውሃው ፊትህ ነው። እኔ የመጣሁት አሳ ለማጥመድ አይደለም። ታላቁ መምህራችን ሆይ እስቲ አሳ ማጥመዱ ይሳካልን ዘንድ ጸልይልንና እድላችንን እንሞክር። ዘብዴዎስ መቆጣታቸውን ይቅር በል፣ አልሳካ ስላላቸው። ልቆጣም እንኳን ተገቢ ነው። ለማንኛውም መምህር ሆይ ስለምትፈጽማቸው ተአምራት ሰምተናልና ዛሬም እኔ በሥራም ማመን ሰው ነው፣ በደረቅ ጸሎት ግን አላምን። እዚህ ሥራ መፍታታችን ደግሞ ጥሩ አልመሰለኝ። መምህር ሆይ አንዳች ነገር ብናደርግስ? ሄደን አሳ እናጥምድ ይሆን? ባህሩ እንደሆነ እምቢ ብሎናል። ብንጠይቀው አልሰጣለ። የምልህን ትሰማኛለህ? ከመሄድህ የሚገኝ ፋይዳ የለም። ሄዱ። ወደ ባህሩ እንግባ።
የጥቂት ባሪያዎችህን ልመና ስማን። ለክብርህ በሚገባው ለጋስነትህ አሳ ጠመዳችንን አሳምራለን። አሜን። አልሐምዱሊላህ 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 የአሳዎቹን ብዛት አያችሁ? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ እናመሰግናለን። የአሳዎቹን ብዛት አያችሁ? በጣም አልሐምዱሊላህ እናመሰግናለን። ልጆቼና ሰራተኞቼ በአንድ ላይ ተመለሱ። ምን ሆነሃል ዘብዴዎስ? ብቻዬን እመለሳለሁ። እነሱ የጠፋባቸውን አግኝተዋል። ከጸሎትህ አትርሳን አባቴ። እናንተም ዘብዴዎስን አትርሱት ልጆቼ፣ በፍጹም አትርሱት። በዚህ መልኩ ጴጥሮስ እየተባለ ይጠራ የነበረው ስምዖንና ወንድሙ እንድርያስ፣ የዘብዴዎስ ልጆች ዮሐንስና ያዕቆብ የኢሳ ዓለይሂ ሰላም ተከታይ ደቀ መዝሙር ሆኑ። በዚህ በኩል ነው እመቤቴ፣ እባክሽን። ይኸው በደንብ ተመልከተው። ቅድም ተመልክቼዋል። ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ? ማናት ያች? ታታሪው የወንድሜ ልጅ ምርጫ ያማርን ያቺን ሴት ነው እያያለሁ። ቀልዱን ወዲያ ተው። ይልቁንስ ማን እንደሆነች ነገር። እሷንም ማወቅ ማን አለ? መርየም ትባላለች። የዚህ ሀገር ሰው አይደለች፣ የሰሜን ሰው ናት። ከገሊላ ነው የመጣችው፣ ከሄሮድስ ግዛት ማለቴ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የተከበረ ቤተሰብ ልጅ ናት። እሱንማ እኔም አውቃለሁ። የተጓዘችው አብራኝ ነበር። ግን አብሯት ያለው ሮማዊ ማን ነው? በእርግጠኝነት ከጠባቂዎቹ አንዱ ነው። አገልግሎቱን ሳይጨርስ አልቀረም። ወደ አንጾኪያም መመለሻው ደርሷል። ነገር ግን ለዚች ሴት ያለው ፍቅር ትብ አድርጎታል። እሷ ደግሞ ፈላጊዋ ብዙ ነው። ማንም ግን ችግሯን አልተረዳም። አጋንንት ሰፍሮባታል ይባላል። አጋንንት ሰፍሮባታል? እኔ ደግሞ በባህሪ ቅጽል ስም ወዳለሁ። ቆንጂየዋ አጋንንት አምላታል። እሷም ቢሆን ለፈላስፋ የሚሆን ቦታ ከልቧ ስለማይጠፋ እድልህን ብትሞክር ጥሩ ነበር። አንተ አሁንም ቀልድ አታቆም? እስከ መቼ ነው አብረህን የምትቆይ? ስራዬን እንዳጠናቀቅኩ ወዲያውኑ እሄዳለሁ። ኢየሩሳሌም ሰልችታኛለች። ወደ እስክንድሪያ አመራለሁ። እንግዲያውስ በዚህ ወር ውስጥ እንድትተዋወቃት አደርጋለሁ።
ልጅቷን ማለት ነው? ኧረ በፍጹም ሌላ ሰው ማለት ነው። ተዘዋዋሪ መካሪው ገና ስታየው አሁን ካለህበት ሁኔታ መሻሻልህ አይቀርም። ደግሞ ማንን ነው? እንደ ዮሐንስ ያለ ሰው ከአንድ ዓመት በፊት ሄሮደስ ፊት ቀርቦ ደማስቆ ተወስዶ አንገቱን የተቀላውን ሰው ነው? እሱኑ ነው የምልህ። ታዲያ የምትለውም ሰው ነብይ ነው? ምናልባት ሳይሆን አይቀርም። ግልጽ አድርገህ ንገረኝ። ነብይ ነው አይደለም? በእሱ ዙሪያ ብዙ የሚነገር ነገር አለ። አንዳንዶች ነብይ ነው ይላሉ፣ ሌሎች ደግሞ አስማተኛ ይሉታል። የቤተ መቅደሱ ካህናት ደግሞ እብድ ነው ሲሉ ተናግረው፣ ሕዝቡንም እያታለለ እንደሆነ ደጋግመው ተናግረው። ሕዝብ ማታለልና እብደት አብሮ ሊሄዱ አይችሉም። እሺ ያኛው ሰውዬ ማን ነው? ራሱ ስነግርህም የነበረው ስለሱ እንደተለመደው ለመዘዋወር ወደ ገሊላ ሄዶ ተመልሶ ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ከተማይቱ እርብሽብሿ ወጥቶ ጠበቀችው። እሱን ለማግኘት እንደመጣ አውቃለሁ። አይደለም ካልክ የመጣበትን ምክንያት ግልጽ አድርገህ ንገረኝ። ናዝራዊው ኢሳ ነው። የየህያ ተከታይ ነው። አይደለም፣ የህያ ስለ እሱ መምጣት አስቀድሞ አብስሯል። ከእኔ የቀደመው ከእኔ ኋላ ይመጣል፣ አሁንም በመካከላችሁ አለ ብሎ ነበር። መስማትና መናገራችን መምህር ሆይ እባክህን እህቴን ፈውስልኝ መምህር ሆይ። ከተወለደች ተናገር አታውቅም፣ መስማትም አትችልም። የንጽሕቷ ማርያም ልጅ ኢሳ ሆይ እባክህን ስለ አምላክ ብለህ እርዳን። አዛኙ ጌታ አላህ ሆይ ጥሬን ሰምተህ ይህችን ምስኪን ባሪያህን በእዝነትህ አላብሳት። የመርየም ልጅ አልሐምዱሊላህ መስማት ቻለች፣ መናገር ቻለች። በጣም ይገርማል። ምላሷ ተፈታ፣ አንደበቷ ተከፈተ፣ መናገር ቻለች፣ ፈወሰች፣ መስማት መናገር ቻለች። በጣም ይገርማል። ምላሷ ተፈታ። ማርያም መግደላዊት ነች። ክቡር መምህር ሆይ እስቲ ንገረኝ፣ ካንተ ርኅራኄ ይህን ያህል እርቅ ዘንድ በሽተኛ ወይም የተገለልኩ ሴት ነኝ? እንደዚህ አይደለም። ምን ትፈልጊያለሽ እህቴ? ሰዎች አጋንንት እንደሰፈረብኝ ይናገራሉ። እኔ ይህችን ዓለም እስከናካቴው የታወቁ ሰው ነኝ። የሰላም እንቅልፍ እንኳን የለኝም። ሰይጣናት ነፍሴን ጥፍንግ አድርገው ይዘዋታል። በሐዘን የተፍረከረከውን ልቤን የሚያረጋ አንዳችም መፍትሄ አላገኘሁም። ማንነቴን ካወቅሁ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች ሲጠየፉኝና ሲሰድቡኝ ኖሬያለሁ። ከሀገር ሀገር ስንከራተት ቆይቻለሁ። ለምን ይሄ ሁሉ ክፉ ይገጥመኛል? ለምን አጋንንት አለብኝ?
መግደላዊት ማርያም እብድ ናት። ዛሬ ይችን ሴት ከፈወሳት ትልቅ ተአምር እንደሠራ ልናምንለት ግድ ይሆንብናል። ሰዎች አባቷ መቃብር ውስጥ መገላበጡ ነው። ለአባቷ እሱ ይዘንለት። ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው ነበር። አሰቃዩኝ መምህር። ከተንኮሎቹ ሁሉ ነፃ አውጥቶሻል እህቴ። ሂጂና ደስ ይበልሽ። ወደ አንተ አስጠጋኝ መምህር ሆይ። ከንግግርሽ በላይ እምባሽ ሁሉን በትክክል ይናገራል። ወደ ስብስባችን ልትቀላቀይ ዘንድ ትችያለሽ። አንተ ዒሳ እስቲ ስለ ማንነትህ ነግረህ ገላግለን። ዜናውን ለበላዮቻችንና ለክቡራኑ ለማድረስ ጓጉተናል። አንተ ኤልያስ ነህን ወይስ ኤርምያስ ነህ? ወይስ ካለፉት የእስራኤል ነቢያት መካከል አንዱ ነህ? ንገረን እንጂ ኢሳ። መምጣትህን ለሚጠባበቅ ሁሉ ዜናውን እናደርሳለን። እኔ በመላው የይሁዳ ምድር ሙሉ መጣራ ድምፅ ነኝ። ወደፊት ከአላህ ዘንድ ለሚላከው ነቢይ መንገዱን ታስተካክሉ ዘንድ ጣራለሁ። በነቢያት መጽሐፍት አስቀድሞ እንደተጻፈው ሁሉ። አንተ ኤልያስም ሆነ ኤርምያስ ካልሆንክ ለምንድነው ራስህን ከመሲህ በላይ የምታደርገው? ማን እንደሆንክና የምትሠራውን ተአምራት ትርጉም ጭምር ግልጽ አድርገህ ንገረን። ጌታችሁ አላህ በእኔ እጅ የሚፈጽማቸው ተአምራት በሙሉ የተናገርኩት እውነትና የእርሱን ፍላጎት ብቻ እንደሆነ ያረጋግጣሉ። እኔ ወደፊት ቃል የተገባው ያ ነቢይ አይደለሁም። እርሱ ከአላህ በኩል ቃል የተገባ ከእኔም በኋላ የሚቀሰቀስ ታላቅ ነቢይ ነው። እውነትን ይዞ ወደፊት ይመጣል። ሃይማኖቱም ጊዜ የማይሽረው ይሆናል። ካህናትና ፈሪሳውያን እኔን ሊተናኮሉኝ ይፈልጋሉ። መምህር ሆይ ከዛሬ በኋላ ወደ ሱለይማን ቤተ መቅደስ አትግባ። ብዙ መሸከም ያለብኝ ስቃይ አለ። የአላህ ነቢያት በሙሉ ብዙ ስቃይን ተቀብለዋል። የመከራው ብዛት አያስደንግጣችሁ ወንድሞቼ። ብዙ ተቃዋሚ እንዳለን ሁሉ የሚደግፉንም አይጠፉምና። አልአማና ተማሪ እየተዝናና ለመናገር ያጃት ምን እያልክ እንደሆነ አልገባኝም። አንተ ትርግምክ ይሄን ሁላ ለፍልፌ እንዴት ነው የማይገባ? የመውሊድ በዓል ፕሮግራም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሼር አልአማና بشلنا يا جاد واخر جرتاون انقل يا اباره ما دي لخنا حسابي اكيم جيجق يسنقل امه الرومان نجيس خنا الى ام خنو قبر مساني جلجل
maqaa kabachiistuu daangaa Yerusaalemiin dhaabaa gaarii tana. Dhaabbadhu. Achirraa maal gudinii jirta reefu yaa jazba? Ani homaan jenne yaa gooftaa kiyya. Gurbaa adeer kiyya tokko fakkaataa hin jeere hunda isaanii sakattaa. Takka takkaan gabbuusin. Haya gooftaa kiyya. Hayyee. Daddafa. Yaa gooftaa kiyya waan dhorkaa takkaa humna afaan kee wal qabadhu ati. Dafi. Gamana fidi. Isarraa dhufte. Manfee isuu. Garuu bargisee silaaluu cuhan kee warra suuriin fakkaatu. Dhugaa keeti ani warra Iskandariyaati. Iskandariyaa irraa hin karaa suur dhufe. Iskandariyaa Misira jechuu keeti. Maali wanni deemtuun kun? Barreeffama falaasaati. Ati nama ajaa'ibaati. Maal godhuuf Yerusaalem dhufte? Ani daldalaaf hin dhufe. Daldala Yerusaalemitti moo? Niin beeka Yerusaalem akka maaleenii fi daldalli nuun jirre yoo rakkoo biraa uumuuf dhufte malee. Nama daldaluu hin fakkaatu. Deemee dallaalaa hin fakkaatu. Haya deem firraa. Aboo ashkarticha. Qalamada. Aboo koo gabbii. Gabbuu eegaa. Isarraa dhufte qartuu sirraa. Ati nama amantiiti. Ati sheekha. Gizee silaalan shiftaa fakkaata. Akka namni sin beeyneef akkanattiif hagoyde. Habiirottii maskiida Suleymaa sun ta'uun dhabdu. Osoon dho'isinen aymi. Mataa kee keessatti maal yaadu jirtu? Mataa kiyyamoo. Waan takka keeysan jiru. Isin habiirottiin maskiida Suleymaan dalagaan keessaniitiin lama shakkisiisa. Huccuu kee kanaan nun daydu gizee silaalan dabballee fakkaata. Ati warra eeysaati. Natti hin kijibiniitii naa himi. Qartuus. Xarsuusii dhagayi gurba ani if ajjeesitiin if awwaalaahu waan akka keetii kana ijasaa laalee beekuu yoon dadhabe. Deemi haya. Asa doffaanaa gabbuusi. Ati kootu gabbii. Dafiqa. Fidi mee waan deemtuun kanaan laala. Maaliin deemta aboo? Homaatiin fidi ni laala. Fidi. Gooftaa kiyya jazbaan kun ablee huccuu keessa dhoysi. Laal kunoo. Oo abbaa ablee. Dalagaan ta'e maali? Sugiyyaa. Nama waa qallu ni fakkaata. Garuu maal qalta? Yeeyyii moo ashkara Roomaan qalta? Isaan lameenuu waan aftakku. Yoo jazbicha. Habala na habalte kana lamadanatti hin deebisin. Kootu gamana. Dhiisi gurbaa. Maal jette? Dhageessee jirta waan hin jee. Dhiisi gurbaa. Arrala ligaa ajjuuzaa fi maraata kanaa hidhaana keetiin isaan tortorsuuf ta'a. Dubbiin gurbaa ajjuuzaa fi maraata kana wajjin wal qabatti. Dura maraataa fi ajjuuzaan kun eenyu akka ta'e beeytee na sodaachista. Ani ati qoshaasha hashara shifuutittuu sin lakkaa'u. Atis wanni beekuu qabdu yaa ashkarticha culamaayii guddaa biyya Anxaaqiyaa kana dura dhaabbachuu akkan dandeenye beeki. Gurbaa kana daftee yoo firraa gallakkiste siirra wayyaadha. Armaan Anxaaqiyaa miti. Asiin Yerusaalemi. Beeki ajajaan kankee Jeneraal Pilaatos. Jaarsa intalatiyyaati. Hoogganaa waraana ol aanaa impaayeraa Dimishqi keessatti akka waan kana beeytu shakkii takkaan qabu.
أني ركو خيسيف نقوم بربادو وجين ديموني دنديسا ديم خا وراك خيتي واقع قلوهن دافيمي أكا بيتي يهودا سيرا أدى قبض سيف قليا قربا أكما فردتو سيفي قبچون يروسالم خيستي دور كادا نمني عبراني تهي سيفين ديمتو زيلوتيين قيسا لكاوما كيزي سلالا قمتا سيفي كل فقط قروا عرمني خان كيديرالا نسيبا قبض ربين دولة جخنا سيف خاسي سلاين ننجراني من هلا أنطاني أجرتا يا انتلو سيمبا نابر فوطا في الرافون سيلالا في الرافون خا ليس ديمتا كما مجدل خرام مجدل قارو خرام خنبري يروسالم نمجيسا دافي دوغانا فيمي خرام ديمو جرتا أمة خانان صداتيني بكت ديمتو نايمي جارسي خيوي سجرا نندقيني جارسي خيوي سجران سينجيبر أنا جارسان قبو انتالتي قدونا قتيتيتون أكامتي جارسان قبني يا انتالو يو دوغا في الراهم تسير رجرا الره أديرو أتم أنا رأي في الرادة بتسير رجرا أصوركو خيسان سيني قربا أربني خنسي أجيس وفتاتي أردورا أشكرا جريلينيوس جانين اندگيني اتقافة ما أشكرا قندخناتي intalatana ni jaalata amate hedduudhaaf yoo namni tokko intalatana ija hamtuu laale inni ni ajjeesa qabriitan ta'e qootachuu jirta yaa ashkarticha aboon hungalaafatiniitiin irraa dhiisi dhugaa ta'uu mala mee intalatana sirrii laale mee ijeesiitii fi nyaarasii dheeraa kana laale gizee laalan dubra maalaa yaa'ni sun hin fakkaattu dubra warra kabajaa qabu fakkaatti laali qaceelotti giriiliniyoos dubbitane yoo dhageen hundiisu gurbaa yoo wanni shofeertichi kunjuu dhugaa ta'e namtichi sun goda feene yoo seenne nu jala seenee nu as baasa. Koloneel Giriiliniyoos jette eeha sirrii jirta gurbaa dhiisaa haa deemani. waan hin gabbaru seetiin siif kakadhaa silaa jaallee Giriiliniyoos maqaa dha'uu baatanii akka lallaafattiin harkaan baan. Niin beeka. Deemuu ni dandeessan. هيا سوسوها هيا ديما سوسوها شوفيرتي إمالا غاري يا قربا دنتا سامبيني ما فكنت إجهمت نلالتا مبيني جبن سافي آرون أشكر روماني في كبوته يوخان آرون أوفي كابو أصون ديجا ساني فجأة قمنا رفوق ياتهم بيني حالا خنان هدت تورتا مو أكا بك فنسا سيجيسان بربادا إيه مسكال الرسي فنسان بربادا أتي قمتا شورر كيسيتو سيفي كل سخيسن جرتو أكسيمي إيه خيسن جر قرو نافنقل دوما مالي في رومانو تأجيسو وانا كم نقافتا مي أكمتي نتي سانين هلولي دتشي تنيا فلتني بر دتشي داودي في سليمان قافين أكنا خن نقادي كخيراني جموعيا إساني فلمون دندين أشكر الدنيا إساني في أشكر إساني كبير بمان سيني عليا أني إسام موجو يقام موجو دبون نياجيسو أني لبو إساني إبدا نكيتين دوء في لبا أباقيا أديف جبت جرتا كايون تيمال أني خراق كل شيء إيجو فدا هانغ نبين بني إسرائيل بليسوم سلفو خام بني إسرائيل بليسوم سو يوخ ياتي علماء فارسين نتي معجزة قدو إيجو تنجر دبينا نبان وأبا معجزة سنوجو والقبط نبي نبي بني إسرائيل
isa suni kunoo qarooman biyya tana irraa nurraa baasu. dhagaye gurbaa siifiin hima amata 60 ol ta'ee jira eega yooliyoos qeesar dachii tana qabate biyya roomaan keessaa takka godhee jira. ati wayii akkasi beeyta eega gaafasiitirraa eegalee filistiin keessatti hin argamne mootii ummata filistiin fixu ha gabroomsu ha isaan gatu malee nagarre nabiin ati baantu sunis asin baane kuno ilaa amma ka ummata najaa baasu firrumaa hidilli kun haasawama nabiyyichi ballama seename sun qabaantu siyoo dhufe akkasumatti gabroomsuuf ta'a namni ummata kanaaf yaadu hin jiru ani hidiluu harka saniin isaan tokkuma. ati kaafira guddaadha. kaafira naan jette akkasii miti dubbiin kaafira hatee hojii wal qabatti. isaanis warra nuti ummata najaa baasna joo hankaayyuun isaanii ta'e warra Yerusaalem harka galfatee masaraa isaanii achi ijaarrachuu barbaadu. Kuno ani ummata akkasii sunitti qafreetiin jira. kaafira. mee nuti mikaayyoon teeta fuulduraa maali? roomaan biyya tanaa baasee biyyattii bilisoomsuu. dhagaye gurbaa bilisummaa roomaan ta'uunsaa beekamaadha. bilisummaa addunyaa idilii hinjoollummatiin ijoollummaas jira. arra duuda isaa nuuf hanna. jecha kana badhu gokoma tokko irra deddeebite. nuti waan nyaannu qabnu bulii wanni beekuu qabdu. waan dandeenyu waaniin siintuu ni dhage. bishaan keessatti darbinni nama qurxummii addina kutina abdii murina waan qaban dandeenye rafu. qurxummii mi'ooytuu rakishaan ha barbaadu. qurxummii mi'ooytuu haalaan xiqqaate garuu. Haya fuudhe armarraa qurxummii kana achi geessi. Qurxummii mi'ooytuu ha barbaadu ni jira arma. Qurxummii rakishaan mi'ooytuu kottaa bitadha. Qurxummii rakishaan kottaa bitadha. ألذ سمك في السوق. ati kamee qaafete? نعم إنه طازج. mi'aa qurxummii tanaa ajaa'ibuuf teessa. waalee gujjirta. qurxummii tanaan naaftee tanaa deefii fuudhii deemiin armarra. kamee qaafete qurxummii? deema amma karaa baaraa deemuu qabdan. إنه طازج. qurxummiin jirtu har'a abbaa kiyya aaree jira. mee amma baara keessaa maal gootan? maal goona jii deema abbaa kee gaafadhu. deem qoonnoo dullacha sun gaafadhu. maaltu mannaa wayyi mindaa warra qurxummiinaaf al ooluu baatii kana kafaluu hin danda'u. gibira roomaanii isa baay'atiin fida. Baawwaadhaa qurxummii maaf akkana xiqqaata? Baharri abba guddaa keetitti aaree jira har'a siif galee. Baawwaa haya ani baharaa wajjin si ol taasisuu. Malaayikaan baharaa wajjin nama ol taasisuun haqisannaa dhufe waawaa. Kun 100 siif hime qissaa uummanni qurxummii al oolu haasa'u kan hin dhaggeeffatin jee. Malaayikaa baharaa. Uummanni ammaa nabittuun amanu akkamiin malaayikatti amana? Tunis malaayikaa maaliinaaf qaraati?
ammas kun homaan arkanne bariisaarraa eegallee ilaa amma wanta kan arkan baharri arra abaarsa qabaansa du'aayii godhuu qabna du'aayii maali du'aayii feenee goonee qurxummiin hambar na huddummaatu gurbaa du'aayii godhuu qabnaan siin jee shamcuun maal taate zabaatii bar du'aayii mi qurxummiin nurraa eegu jira yoo qurxummiin geessineef mindaan keenya hin jiru roomaanoniinis doonii teenyaa fi hillima qurxummii kanaa nurraa fudhatan waan gibiraan qafalleef siif galee amma akkam taateessa namichi barbaadnu kuna dhufe niyyaan ta'e kuna guutamte ni beeyta isa moo bar ilma maryamaati har'a dura beeytal maqdisittiin arge kun olaal isa nuura fakkaata lal intala haati yaxyaa habootaatu fi dhale harka fuunee baga nagayaan dhuftan deemaa deebi'aa hara dalagaa keessanii yeroo dhumaatiif deemaatii kutakka al'oola abdii muratina atiis qurxummii yoo barbaadde kuno hoo hammanaa jira moo rakkoo ummata qurxummii al'oolu kana laalaa bashannanuuf dhufte rakkoo keessa jirru kanan agartu يا زبدي inni bar Iisaadha inni bar Iisaa ilma Maryamaati namni dhukkubuun jiru arma kaati du'aayii gootuuf wanni ati barbaaddu arma jiru yoo qurxummii barbaadde deem al'ooladhu deem kuna al'ooli ani arma qurxummii al'ooluudhaaf hin dhufne yaa Iisaa ilma Maryam rabbii keenuu qaradhu akka qurxummiin bishaan keessan nuu hoddommaatu zabaadii kanarra laalin ni aareerra laalin ani kanan irraanfadhu irra dabriif yaa kabajamaa dhugaan waa'ee keetii hodduu dhageenyee jirra amma dura ani dalagattiin amana du'aa'ii ta'e tan faayidaan qabne tanattiin amanu ani biyya tana keessatti abaarsa maleen agarre yaa barsiisaa nun deem qurxummii al'oollaa baharri kun duuda isaanuuf kannee jira dhugaan nu garagalee jira wanni nin siif himuu barbaadu deemuun kan kee faayidaa takka hin qabu deemaa Kota bahara buna yaa rabbii kiyya
du'aa'ii gabricha kan kee dadhabaa kanarraa qeebali kennaa kee hedduu sunirraa hedduu nuu kan آمين. شكرا لك يا سيدي. أنا لا القرطمي حمدا لله حمدا لله. قلتهم يا عيسى قلتهم. qurxummii qofaa miti Iisaan narraa al oole ilmaan kiyyaa fi hoolii tiyyaahu. Yaa zabaatii kabajamaa amma hoo maal jetta? Har'arraa eegalee qurxummiin teenya bara hattee naaf fakkaatti. Dhugaan ijoolleen tun Ciisaa jala deemuu jaalatte. Abbo du'aayi nuuf godhe. Abbaa keessan zabaatii daddabaa kanan irraanfatina. Akkanatti ida'ame Sam'aan kan Phexros jedhamuun beekamu obboleessa isaa Andiraaros wajjin Yohaannaa fi Yaaqoob wajjin kunoo akkasitti tahan hawaariyaa Ciisaa ilma Maryam. Bareedduu hukumata kana dubbisi. Siin qaradha. Hisaaba narraa cufi. Reefuun bar sirraa cufee jira. Eenyu barbaadu jirta? Saahibii bilaa shulaa irraa dhaabbateen facaajone. Lakkaa intala sunii qalbii fi jaheetu kuteen. Qishnaate achuma irraa dhaabi intalti tun eenyu? Namni isiin beeynee hin jiru. Maqaan isii Maryam jaaniin. Isiin warra armaatiin karaa bahaa kanaa dhufte. Biyyee Heroodis bulchisu ni dhufte. Harkeetiin jira karatti walitti dhufne. Ashkartichi Roomaan sunoo eenyu? Ni beeytaa? Qaceellottiin beeka. Inni milishaa ganda kanaati. Gurbaan kun ramaddii biyya tanaaf fitatee jira. Karaa Anxaaqiyaa jijjiiranii jiran. Garuu jaalala intala tanaaf qabuutoo armatti isa hidhe. Akkasuma uummanni intala tana ajaa'ibu hedduudha. Garuu ani hin beeku isiin maal akka taate. Garii sihrii qabdi jaa. Sihrii qabdi jette? Ani jecha kana naanneestaa isiitiin godhaaf. Isiin musahira bareedduu je'e. Atis deemtee mirkaneessuu ni dandeessa yoo barbaadde waa xiqqasha booda warra isii jala caca'oo keessaa tokko taata. Dubbii waliin lallaaquu dhiisi. Naahim biyya tana hammam takkaaf turta. Hangaa waaniin dhufee farkadhee daldala kiyya fiduuti. Yerusaalem biyya nama gadhiistuu miti. Baatii takka booda karaa Iskandariyaaniin deebi'a. Dhaga'i akkas taanaan wal barachuu ni qabda. Intala baanteeti lakkii nama biraa tokkoon baana.
namicha ajaa'ibaa kan deddeemaa nama gorsu tokko Ciisaan Naasirii jedhanii yaaman. Naan galle akkamga? Gurbaan si baanu kun akka nabi Yahyaa fakkaata. Yahyaa jiinicha sun baantaa kan fuula Heroodis duratti dhugaa dubbatee karaa Dimishq geessanii baqurraa muran. Suniin baana. Akkas taanaan namichi kunis nabiidha akkasimi. Akkas ta'uu mala beekuun barbaada nabii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa. Waa'ee isaa waan hedduutu ja'ama. Hammi tokko inni kun nabiidha ja'a, murni tokkos inni kun saahira ja'a. Khabiirootiin Beetel Maqdis garuu mataan isaa irruudha ja'an. Maraataa fi khaayina ja'an. Garuu bar namni mataan irruu khaayina ta'uu hin danda'u. Kuni eenyudha? Ni beeytaani? Kuna laal gurbaan si baanu kana. Kuna ifanaan tana imaltuu irraa dhufe fakkaata. Ni ja'ama yeroo Yerusaalem dhufu hunda jeequmsa guddaa uumama jaan. Nam takkan beeku gorsuudhaaf immoo jeequmsa kaasuuf dhufe. Naamani yeroo hamtuu dhufte biyya tana arraa atuu rakkoo keessa seenuu dhabdu. Mee maalumaaf dhufte mee naa himi? لال عيسى الناصري صحابة يحيى تيبر لكي صحابة ساتيمتي يحيى وإيسا قزيد بطو أكيجي قربان نبود لفوتاء تهوفتاء خانجالو درجانسا مينا في ممالي فكانت إيسا مرسن Kursiin dhagee dubbachuus hin dandeessu. Dawaa dhabnee fi jirraa barsiisa. Eega dhalatarraa eegalee dubbatteen beektu. Yaa Iisaa rakkoo isii kana laal. Rabbitti si qabe yaa Iisaa ilma Maryamaa. Obboleettii tiyya gargaari anis na gargaari. Yaa Rabbii gaarii miskiintittii tana rakkoo keessa jirtu kanaa baasi. Dhukkuba kanaas irraa kaasi. Allah kun gurrisi bana meti dageessa. Rafa baleetii tiyya kun gurri bana meef. Kuni gidiraadha. Awoodin ta'e haa kunuun intalti. Kuni mul'isa. Yaa baleetii tiyya. Yaa baleetii tiyya. Mee waan takka jee haa. Awoon amichi baana gidiraa ajaa'ibaa qaba. Kuni mul'isa. Kunu Ciisaan ilmi Maryamaa kana. Kudha laala Iisaan ilmi Maryamaa baleetii tiyya wayyee. Iisaa. Namichi kun ilma Maryamaati. Kunu intalti dubbatte. Allah obboleettiin tiyya kunno dubbatte. Ammas dubbadhu mee obboleettii tiyya. Allah kunno obboleettiin tiyya dubbatte. Allah obboleettiin tiyya. Maraatoon dhufte. Yaa barsiisaa siin gaafadhamee naa hin dirqama qomaaxaa fi dhagalaan ta'uu qaba. Akka ati garaa laaftee dawaa naa gootu. لك يا كسيمتي ناهمي ركون تيمالي. الناس يقولون إني مسحورة، ومنذ ذلك الوقت وأنا أشعر بالاضطراب والتوتر. لقد سكنت الشياطين جسدي ولم أجد شيئا يهدئ روحي وعقلي من هذا الاضطراب. الناس يسمونني الشريدة لأنني منذ ذلك الوقت وأنا أهيم من مكان إلى آخر. لماذا أصبحت على هذه الحال؟ لماذا؟ هجرت أهلي
وهجرت بيتي أيضا. لا أدري ماذا أفعل. Irriban qabu galgaluu Usmaan akkanatti taa'uun haa bari'a. إنهم يعذبونني، لا يرحونني، لا يتركونني وشأني. إنهم يعذبونني. Yoo Maryam al-Majdaliyyaa maraattuu tana wayyeessuu danda'e namichi kun yeroo sun gidiraa yookaan mucjizaa ganda kana keessaa namuu hin qabne qaba jechuudha. Laaligaa amma akkatti hohollattu. Mataan sii shirtee jira. Rabbi yaa rahmatuu fi abbaan sii khabiira ture. Rabbiin najaa si baase sharrii shayxaanaatirraa. Deem xiqqasho boqonnaa godhi. احمني أيها السيد الجليلي. Jecha keetirra imimmaan keetirra kootee ibse. Ammarraa eegalee jammaata keenya seenuu ni dandeessa. يا عيسى Dhiifama guddaa wajjin meenuu fi mi'aati eenyu akka taate waan ati gootu kana sammuun uummataa fudhachuu hin dandeenye akka addaan baafnuuf meenuu himi. Yaa Isa, ati Iliyaasi moo nabiyyoota arra duraati? Haqa samii guddoo tanattiin si qabe ati eenyu? Mee nuuf himi, uummanni dilli kun si baruu barbaadaa si eegu jira. Nuuf himi yaa ilma Maryamaa. Yaa obboleeyyan ani Yahudaa akkaan najaa baasuuf hin ergame. Ani yeroo hunda dhugaan isiniin ja'a karaa tolchaatii eegaa ergama Rabbii kaas deemuuf. Akkuma kitaaba nabiyyoota na duraati irratti himametti. Ati yoo nabi Iliyaas hin tahin duba akkamit jetta ani nabiyyoota gurguddoo keessaa tokko. Ati eenyu nuu himi? Gidiraan yookaan mucjizaan dilli kunoo maali? Tuni gidiraa Rabbiin naa kannee harka kiyyarra dhugaa godhudha. Isin tunis naaf ragaadha fadhinnaa Rabbii malee akka waan takkaawwan haasa'ini. Ani itti dhaqqabuun taa'u nabiyyicha dhumaa na booda dhufuu taa'u. Nabiyyicha jecha dhugaatiin dhufuu taa'u. Ergaan isaaf kennamte sun dhumaan qabdu. Yaa Rabbii kiyya dhiifama godhiif. Uummanni kun waan godhu jiran hin beekani. Firrisiyoonii fi khabiirottiin tun na ajjeesuu barbaadan. Barsiisaa, dubbiin yoo akkas taate ammaan booda Beetel Maqdis hin dhaqin. Ani rakkoo hunda baadhachuufiin dhufe. Akkuma nabiyyoonni gaggaariin na duraa baadhatan sunitti. Hammi tokkos nu wajjin jira, hammi tokkos ifitti jira. Yaa jaalleewwan kiyya. Jaalalli haa walitti isin qabu. YouTube keessa seentanii Farahaan Mahammad Kursuu subscribe godhuun irratti.
እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አልገባኝም። በድጋሚ እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አደረሳችሁ እንላለን። እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አደረሳችሁ እንላለን። ምንም ንግግር አያስፈልግም። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከስራ ተባረሃል። ውጣ። የዘንድሮ መውሊድ ጌራውት በከፍተኛ ደረጃ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ባጀት ተመድቦ ካዝና ለመወጥወጥ በመሻት ለዚህ ለመስኪኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲባል ከስራ ተባረሃል። አልአማና ተማሪ እየተዝናና ለመናገር ያጃት ምን እያልክ እንደሆነ አልገባኝም። አንተ ትርግም ከይሄን ሁላ ለፍልፌ እንዴት ነው የማይገባ? የመውሊድ በዓል ፕሮግራም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ላቅ ባለ ደመቅ ባለ ሁኔታ ለማክበር ሙሉ ዝግጅቱን አዘጋጅቷል። የፌዴራል መጅሊስ ብቻ ሳይሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አመራሮች ባሉበት የፕሮግራም በደመቀ መልኩ ይከበራል ተብሎ ይታመናል። ያንን ዕለት ነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመከተል እሳቸውን በማወቅ በመውደድ እንድናሳልፈውና በአኽላቃቸው በስነ ምግባራቸው እኛም ባህሪያችንን እንድናደርገው ቀልባችንን እያሰብን እንድናሳልፈው አሳስባለሁ። መውሊድ ቢድዓ ነው። ይሄውል ሐቁ አትበል ባጦቁጡ ብዙ ጠሪቃ አለ አላህን የሚያስቆጡ ዲናችን ሙሉ ነው ከቶ አልጎደለ ነፍስያና ሸይጣን ስንቱን አታለለ ያልነበረን ነገር ረሱል ያላዘዙት ሰሃቦች ተአቢዮች ከቶ ያላወቁት አራቱ አኢሞች ያላመላከቱት ደጋግ ቀደምቶች አንድም ያላሰቡት ከየት አምጥተህ ነው ዲንህ ላይ ምጭ ነው መውሊድ ብለህ ቢድዓ ምታመጣው? አላህ ያላዘዘው ረሱል ያላወቁት እነዛ ትውልዶች ከቶ ያላመጡት በጠላቶች ሴራ ተዘፍቀህ ስትዋልል ከኋላህ ሲበሉህ ቀስ እያሉ እንደብል ሱናን አስትተው ሲጥሉህ በቢድዓ መንገድ ሲያብህ አንተም መሸንገያ መውሊድ ብለው አመጡ እውነትን መግደያ መውሊድ ብለው አመጡት እውነትን መግደያ ራስህ ፍረደው ራስህ መዝነው ሐቁ የት ነው ብለህ በደንብ አመዛዝነው ከአቡበከር በላይ ረሱልን ወደው ነው ከዑመርስ በላይ ለነቢ ታዞ ነው ከዑስማን የበለጠ ለረሱል ቀርበው ነው ወይስ እንደ ዓሊ ነቢ ቤት አድገው ነው መውሊድን ያመጡት? ታዲያስ ለምንድነው መውሊድን ያመጡት? ታዲያስ ለምንድነው? እስቲ አንተው መልሰው መውሊድ የምትለው ራስህ መዝነው ሐቁ የቱ ጋር ነው? ራስህ መዝነው ሐቁ የቱ ጋር ነው? ለሴራ ነው እንጂ ነቢን አይወዷቸው ያመጡትን መንገድ አይከተሏቸው እንዲሁ አትክነፍ ዲንህን እወቀው ቁጭ ብለህ ተማር በደንብ አስተንትነው ማንም ባመጣው የእስላም ጠላት ዲንህን አትሽት ጠንክር በእውነት ዲንህን አትሽት ጠንክር በእውነት ማንም ቢወራጭ ቢፈጥር እውከት የሐቅን ጎዳና ከቶ እንዳትለቃት ያላደለውማ ስንት አይነት ሰው አለ በሸይጣን ጉትጎታ ቢድዓ ላይ የዋለ ነፍስያው አዋርዳው ሱናን ያገለለ አላህ ይግጠመን ከሐቅ ከእውነቱ አረ ነጃ ይበለን ከቢድዓ ጥመቱ ዲናችን ሙሉ ነው ምንም አልጎደለው በሞላ ነገር ላይ የሚጨምር ቂል ነው የሚያተርፈው ነገር ዝም ብሎ መፍሰስ ነው የሚያተርፈው ነገር ዝም ብሎ መፍሰስ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አልአማና ተማሪ እየተዝናና ለመናገር ያጃት ምን እያልክ እንደሆነ አልገባኝም። አንተ ትርግም ከይሄን ሁላ ለፍልፌ እንዴት ነው የማይገባ?
Maulidni jira jaami tokko. Bidaa ta'utti walii galtan. Amma gijela do Itoophiyaatti arraa noor masjidi sheekhitti salaachistahan. إذا وكان دبيتهم في متكل بريزدانتي إسلامنا متكل بريزدانتي إذا أنا ما ونني تيجي لا لجيب. የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋም በኢትዮጵያ ሰላም እንዲወርድ ለፈጣሪ በመጸለይና በተለያዩ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በመደገፍ መውሊድን ልናከብረው ይገባል ነው ያሉት። Anaafuu eegee isaan tumman nuti sinu tumnaa jechuu fayyadaati. Nuti tumna eegee isaan tumman. Tumaawoo. Maulidni ni jira jaami tokko. Iddoo ni jira. ፕሬዝዳንቱ አክለውም የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት መሪዎችና ተቋማት በአብሮነት ለመቻቻል እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ሁላችንም ለአንድነት እንዲሁም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ተከተለን አንድነታችን አጠናክረን ለሀገራችን ብለዋል። አልአማና ተማሪ እየተዝናና ለመናገር ያጃት ምን እያልክ እንደሆነ አልገባኝም። አንተ የተረገምክ ይሄን ሁላ ለፍልፌ እንዴት ነው የማይገባ? አልአማና ይባላል በሸነናፍ ያጃት ዋኸነ ጅርታው ነው እንገል ያ አባረ ማዲለ ከና ሐሳቢ አክሚ ጅጭቅ የሲንገል Akkabi duuba amantii fi siyaasaan tunoo sudura wal dhoyteen beektu obbo waa hundaa keenya. Laal namani mudata wal dhoowwanii mala sunis akkuma seensaati. Waa mangistiin eeggatu walii garuu እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አልገባኝም። በድጋሜ እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አደረሳችሁ እንላለን። እንኳን ለ1497ኛው መውሊድ አደረሳችሁ እንላለን። ምንም ንግግር አያስፈልግም። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከስራ ተባረሃል። የዘንድሮ መውሊድ ጌራውት በከፍተኛ ደረጃ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ባጀት ተመድቦ ካዝና ለመወጥወጥ በመሻት ለዚህ ለመስኪኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲባል ከስራ ተባረሃል። አልአማና ተማሪ እየተዝናና ለመናገር ያጃት ምን እያልክ እንደሆነ አልገባኝም። አንተ የተረገምክ ይሄን ሁላ ለፍልፌ እንዴት ነው የማይገባ? ኸይሱማን ኸኛ ሁንጋ ዶክተራ ኢንጂነራሌዳ hayyu seenaatiis akkasumallee gaa ustaazaas yeroo takkas gaa akka aktivistii isaan godha akkasumas gaa artistii beekamaa uummanni idil ragaa beefi gaa nashiidaa hedduu qabanii fuulduraafillee atleetii ta'uudhaaf kaayyoo qaban obbo waa hunda mee kabajaa keetiif maal jennee si haayamnu injiinara moo doktora moo aktivistii moo ustaaza nu duraa waliin laaqamee tamiin si hamna akkuma seensaatti yoo dhukkubsataa taate doktor waa hundaa naan jetta yoonii fi sabboonaa qabsaawaa taate aktivist waa hunda naan jetta yoonii fi immoo nama amantii fardeeffatu taate haajii muftii ustaas doktor waa hundaa naan jetta akkabi duuba amantii fi siyaasaan tunoo sudura wal dhoyteen beektu obbo waa hundaa keenya laal namani mudata wal dhoowwanii mala sunis akkuma seensaati. Laal gaaf tokko doktorummaan xiyyeetunii fi aktivistummaan tun na duraa waliin laaqamteeti. Dhukkubsataa kiyya tokko raajii isa haaseetiin poost godhe. Koompitara kiyyaas vaayirasa qaba jennaan lilmeen dire. Amantii fi siyaasaan tunoo akkamii si duraa wal dhoytee waliin laaqamteen beektu. Sunis akkuma seensa keetiitti maal taate yaa namana seentee fixxee baru guugu as beeka. Haayimeetti uffatu ajaa'iba. Kam seete adeero amantii tana duhoo godhatanii siyaasaadhaan daldaluun isin aarsuun ni mala. Garuu laal aktivistiidhaa fi sheeka ta'uun rakkoon qabu. Haa akka feete ta'e amantii fi aktivistummaan tun akkamii si duraa waliin laaqamtee wal dhoyteen beektu. Gaafiin tun haana dabartu.
هاي خراجة في براتي دبرة أبو وهوندا الأمانة بشننا يا جاد وآخر جود جرتاونا يا أبارة ما دي لك أنا حسابي أكمل جتشق جسين قبل قال لي جاديدو مولودة دوجرا وسو مولودة دوجرو إممان قاجي إمام بوين خبيرة تكو كان اللاليتما يا خبيرة جي يرب ما يتيخ كان بوجوتا تسرها حقي بلوجي يو همشان بيرا خينيا كان خسيغوتو تاتي مقدور كسيا دور كجي والكيس سيناني ديكي سني بيتي يو همشان بيرا خينيا تي كان بوجي دور كسيا دور كجي نمني قرين عباداتين يقول النجي قبيتي وان بيرو دلقا بيتي بيتي منقص سيدا مال قونا نما مقادو هو يسيني بقلتي هو يسيني بقلتي لا يو جارتي تينيا ديم تهي أبو دبيتي يسيقلا أبو بييتو تنم ماخنيتو مديساني نولين تينيا تون الرسول لو يسوما يتي وندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير الأمانة بشننا يا جاد وآخر جود جرتاونا يا أبارة ما دي لك أنا حسابي أكمل جتشق جسين قبل